дуруд мегӯям тамошобинони иззатманди телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ. барномаи навбати экотуризм аст манзуратон ва мо айни замон қарор дорем дар шаҳри Норак. Бо як гурӯҳ кормандони шуъбаи ҳифзи муҳити зист ва хоҷагии ҷангали ин шаҳр мехоҳем ба дараи Хуванд сафар намоем ва як саёҳати хуби экологиро анҷом диҳем. تا رسیدن به موضع خوان توسط مرکز شهر نورک گذشته از یکچند گوشه این شهر تاریخی و دارای موضع‌های زیاد برای سیاحت دیدن کردیم. واقعا نورک در جمهوری تاجیکستان شهر سیاحی است و مخصوصاً برای سیاحت اکولوژی موافق میباشد. زیرا در ساحل رود پرتقیانی وحش جایگیر است و طبیعتی بوی و رنگین و دقت جلب کننده دارد. شهر در جنوب تاجیکستان موقع گرفته است و مساحتش زیاده از 324.5 کیلومتر مربع می باشد. مسافه راه از نورک تا پایتخت مملکت شهر دوشنبه 64 کیلومتر و تا مرکز ولایت ختلان شهر باختر 130 کیلومتر را تشکیل می دهد. برای زیبایی و نظرربا نگاه داشتن حدود شهر نورک نقشه و برنامه‌های سازندگی و آبادانی پیوسته عملی کرده می‌شوند. امسال در حدود شهر 1625 بیخ نهال‌های همیشه سبز و آرایشی شناخته شده است. از جمله نهال‌های ارمغان چخلی که ما شولاش میگوییم در تل و تپه‌ها با مقصد برقرار کردن جنگلزارها شناخته شده است. درختان بسیار ساله از جمله درختان چنار و درختان ارچه که با کتاب سرخ جمهوری تاجیکستان داخل کرده شدند شناخته شد. چقدر در اساس قانون جمهوری تاجیکستان درباره محافظت و استفاده علمی نباتات به آن پیشنهاد شده است. در اساس همین قانون ما کاربری نمودیم، فهماندهی ها گذراندیم درباره بلند برداشتن سطح معرفتی اکولوژی شهروندان. به سبب نورک را شهر تاریخی نام نمیبرند. در کتاب تاجیکان اشاره می رود که زمانی عصر سنگ در اینجا آدمان به سر می بردند. 40,000 بازیافت هایی که مورخان از حفریات نورک پیدا کردند بازگوی این است. در اطراف نورک 31 دهه موجود است که در دو جماعت دهات متحد شده‌اند. ما هم ضمن سفر به موضع خوان توسط یک چند دهه گذشتیم. در هر یک دهه دارای سیمای به خود خاص آدمان اهلانه زندگی میکنند و در آن روزگاری زیبا و سعادت‌آفر ملت تاجیک تجسم یافته است. پس از آن که دهه ها را گذشتیم حرکت در راه پرپیچ‌تاب کمی دشوار گردید. هرچند راننده ما تجربه زیاد در چنین مسیر داشت و ماشینمون هم همه جا گرد است، ولی دیدن موضع های تسخیرساز این مشکل را رفع میکرد. شهر نورک دارای میراث بوی تاریخی و فرهنگی و ذخیره‌های طبیعی میباشد. این عامل برای رشد ساحه سیاحی و قبول سیاحان داخلی و خارجی مساعدت مینماید. طبیعت خاص، کوه و چشمه‌ها و آب آشامیدنی طبابتی که از موضع‌های استراحت جاری میشوند جالب دقتند. ظرفیت‌های زیادی طبیعی و موقع مخصوصی شهر نورک در رشد سیاحی کشور میتواند جایگاه خاص را اشغال نماید. جنگلزاری عبارت از درختان گوناگون میوه‌دهنده کوهی خود گواه طبیعت بوی نورک است. حدودهای زمین‌های فوند دولتی خواجگی جنگل شهر نورک 5206 گکتار را تشکیل می‌دهد. در زمین‌های فوند دولتی جنگل از آن جمله پیسته، بادام، شولاش دیگر درختان پرورش می‌یابند.
сафари мо идома меёфту ҳарчанд ба боло мебаромадем ҳамону зебоиро медидему рангорангии табиати афсункори мавзе мафтунамон менамуд. дар ин ҷо аз мошин поён шудем. моро табиати ҷолиб ва рангоранг ба оғӯш гирифт. бубинед атрофро чӣ қадар зебоӣ иҳота намудааст. тамошобинони иззатманд, ин ҷо бисёр як табиати зебо аст ва тавре мебинем дар ин ҷо ҷавонон ба аспсаворӣ машғул ҳастанд. дар идомаи сафар мо ҳам як каме аспсаворӣ мекунем ҳамроҳи анамин гурӯҳи ки моро дар ин сафар ҳамроҳӣ мекунанд ва боз сафарамонро идома хоҳем дод. аспсаворӣ ба саломатии шахс фоида дорад. аз ҷумла дар чунин мавзеи хушобу ҳаво ин омил метавонад ба рӯҳу равони инсон ҳаловат бахшад ва аз худ хотироти нек боқӣ гузорад. мо ҳам аз аспсаворӣ таассуроти хуб бардоштем. ин ду аспе ки ба мо пешниҳод намуданд ба ҳамдигар на он қадар дӯст буданд. аз ин хотир мо масофаро дур гирифта аспсаворӣ карда истодаем. вақте аз ин баландӣ ба поён менигарем, назар ба обанбори кабуди бойғозӣ меафтад, бениҳоят диққатҷалбкунанда ва рӯҳнавозу хотирмон. дар соҳили чапи обанбори бойғозӣ боғи доманадори анор бунёд карда шудааст. ин боғ ҳам барои сайру сайёҳати экологӣ мусоид мебошад. дар канори боғ бо истифода аз дарахт ва буттаҳои ороишии ҳамешасабз гулгаште созмон додаанд ки ин ҳам ҷолиби диққат аст. ногуфта намонад ки қисми зиёди меҳмонон ё сайёҳон ба ин минтақаи тоҷикистон барои дидан намудан аз нерӯгоҳҳои барқи обии норак ва бойғозӣ меоянд, зеро обанбори нерӯгоҳҳои мавриди назар басо диққатҷалбкунанда мебошанд. оби софи ҷилонок бо табиати рангини иборат аз гулу дарахтони ҳамешасабз тавъам шуда манзараеро ба вуҷуд овардаанд ки аз диданашон кас ҳаловат мебарад. обанбори норак дар дарёи вахш барои таъмини нерӯгоҳи барқи обии норак бо об сохта шудааст. масоҳати обанбор 98 километри мураббаъ, дарозиаш дар сурати сатҳи максималӣ ба 70 километр баробар аст ва чуқурии миёнаи обанбор 107 метрро ташкил медиҳад. ин манзараҳои зебо ба чашм нур мебахшанду ба дилҳо сурур ва рӯзгорро хушугуворо месозанд. ҳамин тариқ мо бо тамошои манзараҳои зебои мавзе ба ҷое расидем ки ин ҷо бошишгоҳи кормандони хоҷагии ҷангали шаҳри норак аст. нисфи рӯзӣ буд. ҷангалбонон пайи омода намудани хӯрок буданд ва моро даъват карданд ки як пиёла чой нӯшем. мо ҳам рад накардем ва аз хӯроки хеле болаззати дар дили кӯҳ омода намудаи онҳо тановул намудем. сипас ғарами хошокро дидем ки ҷангалбонон барои ҳифзи ҳайвоноту паррандаҳои нодир ҷамъоварӣ намудаанд. мо тайёрӣ ба
зимистон дидем ва хӯрок ҷамъоварӣ карда захира кардем. 10 тонна захира кардем ва алафҳои худрӯӣ 5 тонна ҷамъоварӣ кардем ва инчунин кинҷорак, камиркот низ барои ҳайвоноти нодир захира кардем. дар сурати боду ҳавои зимистон барф буридани зимистон корҳои биотехникӣ гузаронида кӯшиш мекунем ки ҳайвоноти нодирро ба хӯрок таъмин намоем. ҳамчунин барои паррандаҳо низ гандум рез низ захира кардагӣ ҳастем. мегӯянд дар ин минтақаи кӯҳии мамлакат ҳайвоноту паррандаҳои зиёд сукунат мекунанд, ҳарчанд ба мо дучор нашуданд. ҳайвонҳои ваҳшие ки дар инҷо сукунат мекунанд ҳайвонҳои муқимӣ мебошанд. аз ҷумла хирс, гург, рӯбоҳ ва дигар ҳайвонҳои ваҳшӣ сукунат ва минтақаи зисташон ҳамин мавзеъ қарор доранд. аз паррандагон бошанд, паррандагони капк ва уқоб, шоҳин, дигар паррандаҳо дар инҷо ки муқимӣ ҳастанд сукунат мекунанд. дар баробари ҳифзи ҳайвонот ва паррандаҳо ҷангалбонон дар нигаҳдории ҷангалзор ҳам муваззаф мебошанд. дар муассисаи давлати хоҷагии ҷангали шаҳри Норак 28 нафар мутахассисон кор мекунанд ва пайваста барои ҳифзи нигаҳдории ҷангал сафарбар мешаванд. дар соли 2023 аз ҷониби муассисаи давлати хоҷагии ҷангали мо 10 гектар ҷангали нав бунёд карда шуду 35 гектарига ҷангалҳои кӯҳна барқарор карда шуд. ҳамасола аз ҷангалзори мавзеъ ба миқдори зарурӣ меваҳои кӯҳӣ ва гулу гиёҳҳои шифобахш ҷамъоварӣ карда мешавад. инҷо дарахтони писта, бодом ва ғайра хеле зич рӯидаанд. ин аз он шаҳодат медиҳад ки ин дарахтон аз ҷониби хоҷагии ҷангали шаҳри Норак ба таври зарурӣ ҳифз карда мешавад. ин мавзеъ аз 1668 гектар замин иборат аст. дар ин мавзеъ ҳар гуна дарахтони мевадиҳанда ва дарахтони ҳамешасабз мерӯяд. аз он ҷумла дарахти дулона, писта, бодом, заранг, шулаш, ҳамихели дарахтҳо мавҷуд аст. ғайр аз ин дар ин мавзеъ гиёҳҳои шифобахш месабзанд. аз он ҷумла чойкаҳак, кокоти, пудинаи лалмӣ, пиёзи анзур, ҷамилак. ин гуна гиёҳҳои шифобахшро корвандони хоҷагии ҷангал ҳамасола ҷамъоварӣ оварда ба анбори хоҷагӣ месупоранд. имсол бошад мо зиёда аз 500 кило оличаи хушк, 200 кило гиёҳҳои шифобахш ҷамъоварӣ намуда ба анбори хоҷагӣ супоридем. аз сабаби хушксолии ҳавоҳо бодом, дигар гуна меваҳо писта ҳосил надоданд. дар идомаи роҳ ҳолати аҷоиб ба назарамон расид. бубинед, ҳоло фасли зимистон, аниқтараш моҳи январ мебошад, лекин бодом гул кардааст. ин аз тағйирёбии иқлим ва таъсири он ба табиати Тоҷикистон дарак медиҳад. сабаби гул кардани дарахти бодом аз гарм мондани иқлим дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон ва махсусан шаҳри Норак шаҳодат медиҳад.
ҳамсафарони мо мегӯянд солҳои пеш дар ин мавсим аз сабаби будани барфи зиёд ба мавзеи мо қарор дошта омадан намешуд. имсол бошад барф танҳо дар қуллаҳои баланд ҷамъ шудаасту халос. ҳамин тариқ ба ҷое расидем ки аллакай ҳудуди ноҳияи файзобод мешавад. анҷом додани саёҳати экологӣ дар шаҳри Новрак аз худ хотираҳои некро боқӣ мегузорад ва рӯҳияи шахсро болида сохта ба саломатӣ фоидаи калон дорад. инҷо охирон нуқтае мебошад ки шаҳри Новракро бо ноҳияи Файзобод мепайвандад ва мо барои то ин нуқта омада расидан тақрибан бештар аз 15 километр роҳро тай намудем ва дар ҳамин ҷо ба барномаи навбати экотуризм ҳусни анҷом мебахшем. саодати зиндагӣ насибатон бошад.